Okurigira Minisita Barambargahara ikigeneye kucendeza hakukoresa kubikwa marwa kwasira hansi na higuru mu ihanga. Bamwe abantu abatuhagambaho nabo mu rurembo rwa Kabare bayeka kucishikire abo kuba bari kucera mu mabara nabo baremisi ihanga kutera rutambo umbientunguka. Ngamunanga echa Minisita Baramugudanti amabara gatandike kwigura shaha mwenda. Habwo shonga nkishatu ningina nyonjo wa boda boda unka orazondo vugo umusabazi zasha initano wena asinziro wika kwehindurire still baranga gukora bawugire mu bara konka zazabere sha mwenda Tristan hara yesi zarakora so nyonda supportinga muno we nko mwemezi wa bufundi ndacishongera kandi ndacicirizamu kugira ngo igioteka rikabasa kutuwera kugira ngo umuntu wenyuma umuntu witu umuntu wachanje umuntu wakagunga akabanza yaza mu musiri hagire cyo mu journalism gaciye yakoreraho rero umushazira yongereho abo kunywa bakaza kunywa nangwa nawe bara bakaza kugira ki kuguza amagwa gabo turacihagera munonga ahako ba twaza kureba Rwanda eri ku developinga munonga habwe shonga yo kugira ngo abantu nibamanza baza gukora then bamara gukora beyije baze kuruhukwamo umushahezo mwenda shahiko so ejo ntekateka ninuje munonga Bitu kandi werazaro umwabatura yereka muraba cinjira amabara babarekera imyanya bari kunywera mu bushera abo kuba bakamanyira kashira kabo keciciga amagwa mazima shana kazawara izo tutakanywa kabatakanywa waraje koko bushera bwe nibwo twamanyire kunywa echa kandi bacinga bara ebarita tuzaga muga ito turi kubutembera tunyone nguza sokisi n'imisipi nawe nawayo kahora nagiriru ninywe bushera kandi tindanywa mizigara ndiso munda niwe ninywe bushera awa Brighton abahakanisa okuragira okuntu bagira ngo nikija kuteganisa business z'abantu abari mu mabara kandi obwe bari kushashura umushoro gwihanga kushubura ikintu cyo kugira ngo tumwe twigure sha mwenda ikintu nyewenda reba kigwire habwo kubikwe bamwe tura businesses twine titwinezera mara twine uzashanga ariyo business yanje yo kugira ngo zakabara kanje ariho ndi ha rent license warakukinga na ka business nitwabonika cye konka nabanyu barayora bine mbisha bine nembunda zabarenda nabo ezayora bumwe tweshengereze bange baga bine mbundo ino kushashura speed resolution ya Honorable Baram aha kintu cyo kugira ngo amabara gabe galigura shaha mwenda ndandi kureba to me on a larger extent shiraze kuba kira affecting abantu abompo na munonga abine bara abara teka ngo ebara niyo source of income yabo generally arugo umuntu arashanga ayine bara konka aragira ngo nanti igwire ebara tinda akore abebyo kwerinda bo bayereka ngo batungo kuragirwa okushire ntibija kutoma nkora itekeri iteka ko ruri kwiza irawa mu parliament na rya tarigiro mu parliament yabarinka order kuruga wa his excellence umurugo wa police ni enforcement so kuri rize tuzakuriteko mu nkora kandi ntuzakora kukuriri kushaba ngo tukore icanga cya Kigezi kirimo abantu binji abari kosa marwa hamwe n'ubushera uburi kumanya munonga nkenturire kandi bamwe batandika karum kasheshe gasha kwa job na manyapuri abwatari West muri Kabare.